Vale ahora. Espera, quieto. Cando está aí no suelo, pequeniño? Pero que dixen que viñas cando a min. No, pero... Paras. Ai, non é. Dios. Juro. Sí. Dios. Hai que ayudar, Aarón. No. Estoy bien, no te preocupes. Pide perdón. Ai, non, ó. Ai, vida, Pide perdón. Ai, como canso. Pide perdón. Espera. No pongo bien el guante, hombre. Arriba. Encima aí no vale. Non te chego indo. É que non me dou brazo para agarrar. Xa. Chegou, chi. No. Estira. Xa che vou ajudar un pouquinho, vou non reconocer. Pero non é polo fuerte que esteñas. Non pode máis. Iván, hasta aí hasta arriba. Onde queres que che leve? Ai, non ves que non das subido ningún solo. Queres que suba contigo ou non? Veña. Sin golpes baixos, Eh? Seguro? Elegancia ante todo. Vamos, chaval. Oye, gracias. Que vas? Pero non me pises. Non agredas ao público porque non pasas comigo. Mira, parece un becerro. Queres volver a caer? Mira, agarra unha manita. Sí, cariño. Oye, cariño hai de todas as formas. Sí, que se non xa estábamos a golpe limpio. Mira vos quedan cedeu. Mira vos quedan cedeu. Porque ceden os teles, non eu. Que estás? Non ves que sempre acabas ti de baixo, burriño. Mira, para os guantes para Só me falta dar a volta. Toma aquí. Viñe, cómo non tes? Espera. Telo, ahora sí que tes. darlle co zapato. Ahora sí que tes, veña. Ni fomes. Ahora sí que tes encima de ti. Mordio, dalle con dente. Eso funciona, sabrás. Só me falta poñerme encima. Si, ao suelo chegas ben. Ay, ahora sí que está, ahora sí que se acomodou, ahora sí que... Ahora Iván está cómodo e non se move. Non, ó. Pero vou tratar de como nada. Epa, tea. Non, ó, que nesa postura non te moves, xa te digo eu. Mordio, pero sabes mordir. Arañachesme, cabrón. Era porque non te afeitas, maricón. Non patees. Que se non vou empezar a dar eu tamén, Ai, onde puñes encima miña? Para que pares? Cando te decides deixo-te Desta levantar. non paro, 1, 2. Tú vais a paso de contar, que total é o mismo. Vas contar esta mañá. Pero mordio, chaval. Estás? Estás despierto? Espera. Conta, tú que non te vas a dar levantado? Se non levantas porque non quero, Pois a ver, va, fai por querer, bonitinho, fai por querer. Estou ben aquí acostado. Non, se estás nunha postura cómoda, notas, che. Si, ó, eu polo menos ainda o deixo cómodo. Estás ben? Eso que son gases ou é que roba? Non, que non dá respirado ben. Fíxenme por unha cerveza. Escoller unha postura así. Non se move. Para hacer algo, que son 5 minutos sin hacer nada. Apaga o caldeiro xa, ven. Mansiño. Está esperando a que te confíes. Pero vai salir mal a cousa que non se vai mover.
Non ayudamos, queres? E non patees, Hostia, Oye, Iván. ches, cando vayas a facer algo guiño guiño mollo. mollo. A cruz. Eu pola avenida Coruña. Sí. Iba atiando do Dani. Que raro. Sí, yo. Pero cando. Ay, lo que estás diciendo, joder. No, tranquilo que vou atender as túas cousas. E cando Se vayas para ter a facer máis algo deste guiño chega a mollo. mí así. Iré a buscar a María. San Pedro vou buscar. No, está... Mary! Típico, típico. Bueno, agora chegar o pego, non algo por cá. Hola! Non, te digo que venga. Valen para cá. Non te moves, non te vayas agora. Se aprovecharas ahora para dar patadas, mona. Cuando estaba echando para adelante. Aí sí. Ten razón un montón. Ai! Os codos! Os codos! Dixenche que non te moveras. Pero como te dejas cruzar los brazos, hombre? Dixenche que... Oi, cho. É que é de principiantes. Non mordas, Eu tamén te... Bueno, vamos sentar que vexo que isto vai para cá. Eu vou deixar o móvil aquí para usar, gravo. A ver, vas te rendir. Ai, non, ó. Pois levantar non te vas levantar, ti verás. Pere, 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 pere. Vas te rendir. Ai, non. E non vas te intentar levantar. Pero queres que ayudemos? Había que dar ya antigravilla, Iván, Que? impártache tirar un pouco hacia lo que tira igual. Eu non peto ca cabeza No, arriba. Estás nunha pelea e dices outro. No, móvete un pouco palo que aquí non estou ben. Que non te vas ir, montón. Non te vas ir. Aprovecha ahora, mona, que está con una mano. Mi mano con la frase que no. Paras? No. Paramos? No. Non paramos? No. Pois logo non te moves, eso seguro, che. Queres te poñer hacia arriba? Eu deixo, Eu poderia che asegurar moitas cousas. E eu? Sin altos baixos, dixemos, Que te axudo. Ai! Para que tira. Para un momento. No. Faime caso, faime caso. Para! Pero que si coño los zapatos de allí con él. Vai, pues fai o que queiras. Para. Come! Ah, que me rompe o dedo. Come! Oye, che, cando empezamos a coller a ferramenta pesada malo. Que non te moves, te estás dicindo. Veña, vamos a salir. Si eu que non te moves, non mando de palo. Paras. No. Penalizaron 5 puntos por equivocado. ¿Pero el martillo de quién es eso? Meu. Vais? A mí non me fai falta, tira polo martillo. No, pero me refiero de que ya no tiene. Aquí hai que ser como a home, sin nada, sin ferramenta. Ah, Va a ser como un home habría que ser, Iván. Iván, que tille, mientras estás aí. Estábamos ali na cuneta e había uns ao lado. ai xa. Ai, que galiñas. Veña, vamos ver a Vilariño. Paramos. Vamos, non teño nada que rendir, porque non les que non estou ben. Siguen a los suyos. Ainda máis. Eh. Vamos.